Hallelujah. Shaka tutakaja kama mshirika wose aje hapa. Amen. Hallelujah. Na mtu wose mlikomwambia hapo anakukunda sana. Na David yuko hapa kumenyereye iyo hamizimanya kujambo. Haramenyereye kwa kuzimanya kujambo umwanya wo gusohoka. Ngangira ndakubwira kimwe niwanyumviriza juste iminota itarenga 10 cyangwa 15 ndakubwira ko ubuzima bwawe bwabukiza. Your life will never be the same again. It's not going to suffer and go guidance. Since we have to use just in the Lord that should be the tables. That is what we need to be keeping our wound. I think to our guy, look, I guess it's just what I saw. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Oh my God. Uri umwanya gatubetse minota 15 kandi wicare neza wicare kuri mwishuri kandi wicare mu mushinga amateka. Oh my God. Yes. Kuzibiganza byawe muri kirere gatoya. Aho kuzibiganza byawe. Vamos a averiguar con el lugar de antes de saber todo el mundo que va a ver sobre la vida bajando. Ya estamos preguntados para sobre la vida positiva, para sobre la necesidad, para positiva, positiva. Je suis le voleur de Dieu que pour dérober et l'objet de détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, aient la vie, aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Il faut qu'elle soit dans l'abondance. Oh my God. E che suma. E dai che suma. Ya sai meneki. Qui donc si mana icha, si mana apite. Si mana tunywa yuko aye. Can you imagine? No. No. No, Imana nizotuma ryabishaka umusi nizobishaka hari umusi zokwivira no ndibutse eruvena ndabishatse na merekeza nakugereza no igihe tande Yesu Kristo yamupanze kandi yifuza kuvuga neza
Bino Satani wari gisuma niwe cyo kwica no gutikiza. Si Imana ntabwo ari Kristo cyo kwica no gutikiza. Bari bareke kwagiriza Yesu Kristo ibyo ataje gukora. Kuko aha Mikirere cyamuzanye twatoye byazanwe no kugira ngo tube mu bugingo ubuzima kandi ngo turonke busanzwe. Mutufasha ngo kugira ngo tube muri abundance. Usome muri Bibiliya ya Message ivuga ngo kugira ngo tube ubuzima buruta uko twigeze kurota. Ariyo bivanye n'ibyo abantu benshi bigishijwe. Biragoye kumwumvisha ko igihe umuntu yumva yuko Imana iri yakoze ibishoboka byose kugira ngo wewe ubeho ubuzima bwiza uroraniwe muri byose kandi atana kimwe igusabye. Biragoye kubyemera kubera ko horisho irafise ingene yatwigishije, horisho irafise Imana yatweretse Imana tudigaga, Imana duhenda, Imana duhereza igiturire, tucika igiturire cy'amashimwe, Imana tumanipira korera gitsiri kamwe hava yiyumvira kamwe irayiyumvira kamwe iragira akantu ikoze. Imana basegeje igira ati Mana wabonye ibyo nagize nawe ugira akantu nkoreye. Mana ntangaza kandi abandi n'abari mu bindi ngo Mana shitsa amasezerano yawe ariko nitubwira gute ukoze niyo byakoze niba ngo amasezerano yose y'abasogokuruza ngo yashikije muri twebwe abana ba igihe yapfura Yesu Kristo mwaka. Ariko ndavuga ngo amasezerano yose muri utari menshi ngo muri Yesu Kristo ni egome ya iri uyandi majambo muri Kristo igihe Kristo yaza yaje ikintu cyose Imana yasezeranye kuri Aburahamu zo ku izina rikuru yaje kuri Aburahamu ntacuzora amahanga yose ndayaguha yaravuze ibintu byinshi kuri Aburahamu amasezerano yose yavuze kuri bo kubwawe ni ego muri Kristo Yesu. Uyandi majambo uno munsi cyangwa mu myaka 10 imbere niwabaho nabi niwabikura baho nabi uri mu ndwara ugowe ntazoba ikosa ry'Imana. Yes. Amen. Yes. Ntuzugira Imana no Mana ntazoba ikosa ry'Imana. Niba ngo byakuzwe ikosa tudere promesse de Dieu. Donc uvyereka amasezerano y'Imana yose ngo muri we niho egome iri. Niyo mpamvu natwe tuvuga amina. Tuba tuvuga amina ko muri Kristo twabose ubugingo kandi twabose busagutse. Abantu benshi gushika uno munsi bazi impamvu Yesu Kristo yaje kandi birababaje. Niba ndabibwira bahaye ubuzima bwa Yesu Kristo ari abaye ubuzima bwa Yesu Kristo does it got to show you? Hell, when you sleep, you got the next one. God will have to do the Jesus Christ will have to have. Amen. But you can do my own thing like Kristo kabaye complicated. Ukaba nibazi cyo bakoze. Barahaye ubuzima bwabo Yesu Kristo ariko ntibigeze bakira ubuzima bwa Yesu Kristo. Iyo wahaye ubuzima Kristo you are the boss. Mugabo twenge na ubuzima twatatu twari twapfuye. Biga ngo kera n'abantu barimo. N'abantu barimo yimo. Guys, mutaka kugerege muza ku nkuru nziza ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko bitubwira ngo ubutumwa bwiza nibwo bubasha bw'Imana buzagaga Kristo ubwize uwizeye wese. Ikintu cyose atari ubutumwa bwiza nta bubasha bwo gushinga ubuzima bwawe gifite. No,
kugira Yesu icyamuzanye kugira ngo aguhe ubuzima aguhe iki ubuzima kuko barakoze bari mu isi ariko batwita abayoboke kuko umwizera wese ntabwo ariko aje mu ijuru no aka kantu ubona kavuga intumbero y'uko ajya mu ijuru nta muhanga muri biriya Imana yazanye intumbero y'uko Yesu yari kujya mu ijuru no haleluya abashyitsi bacu muri hano muri singade turabizize nuko Yesu Kristo si inzira ijya mu ijuru Yesu Kristo ni inzira ijya kwa Data inzira n'ukuri n'ubugingo ntawushika kwa Data abana mu ijuru kubera ko abamarayika baba mu ijuru ntibaciye muri Kristo Yesu Enoki yagiye mu ijuru yari Yesu Kristo Eliya yagiye mu ijuru yari Yesu Kristo ariko kubera icyo twahawe isuba icyo bose bahawe twahawe kuba in the presence of the Father twahawe kuba aho Imana iri and that's true Jesus mu yandi majambo nosema iyo wakiriye Kristo mu buzima bwawe wowe wakiriye the life of God ubuzima bw'Imana muri wowe that's number two uba aho Imana iri Glory to God. Hallelujah. Come on, I'm going to get my field. I'm going to get the truth. I'm going to show you so many more. It's quella per cui sta si come anche. Ma vuoi che si parla di Cristo tanto? Vogliamo più gatti. Vuoi sapere che Cristo si fede sa che poi si significa. Allora chi fa la cara non vai più sopra, ma cara non vai più la vita. Si funziona comunque magari mi sembra che io infratto dalla line agakiza kanisa rya Yesu Kristo agakiza ugahabwa mu izina rya Yesu Kristo kuko atari mu izina ry'umusijuru twawe dukristo atari izina rya Yesu Kristo only the name of Jesus. Hallelujah. No kwizera ikoba wizera ko ikoba Yesu Kristo yakoze ni wino sisukoba Hallelujah. Nuko bisaba Kristo ati bisimo power yawubasha kugaragara mu buzima bwawe urazi impamvu ikora gusaba abantu benshi bakoze idero yo kubona Kristo ariko batigeze bakizwa Kusala kusana